Kakateng pa barukut barmiksin bakut. Amen. Kublay yapi baro. Kapang kabangan keren yapi menta galang kijing penkre ban pediang yaw bensin bakut. Ko bara banget baro ki banget hau Jesus Christ. Pada ikwa ban pediang yaw bensin bakut. Kapteni blay katruah ni kini kijing penkre. Badukong kejinget hau Jesus Christ. Yohanes kat sao dekot kat ar. Ujisu wong pidai banget hanga. Dadak bikwa bandai kikam banga ngale. Wai ni ujisu baong yengi banget. Yohanes kelong menengkong dekot kaba. Iwai hadu bakat pra. Ujisu udai kaktin. Kaktin kalaladan syua bantau yaki ebarok. Daka la thao ya ka perthei kadai ka tlong jung ke jing im kadai ke jing shai kadai ka bala walong do bat ka basin sa bat ni ka ktin kadai ke jing ai kadai ke jing shisha kadai upaya long ka wai bat ukpa. Yohanes kalong bahat sao ka khot ban riu ujisu wong ngalong kalanti ka jing shisha bak kecing im. Kani keng kade kata kaktin tarang ikwa pada pediang yang mengsi makoi nidai banget hau Jesus Christ. Kabaar kecing duai. Yohanes kasau dekat bakalai uji suwang. Lada dipan ai haka keteng jonga ngan ai pi. Naga kamu jongki apostol kandang kabasau kakot kabalai kuai. Kadang apostol kita sidap bantuai kaying bagi duai kalau henyu ban keladap dah mensi bakun balai kijing pule yang ti ublai. Yohanes kandang bakat sao kat bakat san wong ladap hi janga tu sumar ya dihukum jonga kamu ayu ni kakantin naga siti benangkong jeng Yohanes kanandong kaba sao berkot kaba kanriu kajing kadai ublai nanta na kostal jeng Yohanes kalong benangkong berkot benangkong ublai udai kaktin naga kamjong di apostol kalong bakanriu berkot kaba anusan kumno Paulus ba Silas yo pediang yo mensi makoi dari dah kecing duai yang Islam bagi kecing duai masuk mensin. Paulus apostol labatai yang kini sepangkum na maki hiyo pediang kumtang ila boleh nak siti seri apot seri Efesus kanong kabasan karhot kabakar kendai. Pasal kecing in baha dah kabasumar ya dihukum ublai. Yohanes kanong bakat sao karhot bakan riu. Nagar khot kaba ulai hadu usam wong tiba janga kidai banbut ya dihukum janga dai tang bantem kum juru nidai banle basan kejing bomlong asam Lukas katway khot lai khundai hadu san buat nagar gospel jeng Matius ulai khot bakat lai hadu lai buat kabantai sepang kejing long asam jong kiparisi bar isat an. Nak gospel jong Matius kalong basang kalakot baar kau uji suong yang iway pa iway kumju. Dada ikwa banyu arung hapi hima ublay tang lada kejing hap jongi kapalat ya kejing long kiparisi bar isat an. Kumju ban yo pediang yo bensi bakoi ni dia menkiar na gejolong asap joni tanri kejing kela bomo na kita simpan pau kanong kebalai karkot bakat kendai ublai khot uwe lengi uwe biwe uang tu kela bomo na kakot na kasiti jong Yohanes kanong benengkong karkot kaba nongkong hadu ba sikau uang ni baro ni lepo
Dadagi ong bangim lapo kata kebon ngim kran ya gacing sisa dapat kaktian kamdan hangi. Yang Gospel Jo Matius kendai kot kalai Lukas san kot lekwan ujisu ong ngawan sa kapertai na kabanta kibapom na kabanta kibahong banyo aja kaya bensi makoi hagadano jumpi hatu bikwan mat aja kaya bensi makoi hagadano jumpi kita jimpen pao penong balai kat kodar arho kaong tu sia skor nanti ia kejingkang jumpi kan uboy snow bat play ka jingkang ngan rung bat show api bat pi pinlang anga suaban pengkut kakti play kai kai ni bat penkre bat priang yo bensi makoi kilong menukong kejingin hau Jesus Christ baar kejing tuai balai puli yang kakti play basau kejing imbang basan kejing bomlong asap ban riu kejing kelabon bar kebanyo ajaka yo bensi makoi hagadolo chupi bless you.